Redmi 9 telefon kim aldı da açar. Topkanlar olsa bir cevap gibi yapar. Tamam. Выручение. Sağ kara koçkol. Kapitanlar gelip kalacak sağ kara koçkol. Hurmatli tug'anlar, mana bugun Ulug' Jangishning 80-yilligina qarata salqin aylangan Satolda ata atındagi rayondagi yil sayin o'tuvchi birdan bir o'yin emas. Bu 100 yilga o'tib kelajatan. Barlaringizga kelganlarga cho'ng rahmat. Yaxshi o'yin ko'rsatdinglar. Shuncha yil alsaqdan keldi. Go'rmada mana tereng rasm biroz uyushtirishlar analize. Şu bugungi Ulug' Jangishning 80-yilligina qarata Satolda Alishevning baygasi ve eng usta o'yin ko'rsatganlarni silab qo'yinglar. Diplom Ulug' Jangishning 80-yillarida ishtirgan Satolda Ayolotmet terevasında ameldeşti. Mufti bayramlaştırıcı nominasyası bilen Bulataylı Albert Silanat. Молодец. Askalasını taladılar. Öte san pas verdi. To'g'rizinchi klassda o'qishchilar, kelajak yo'lovchi chaqiringizlar. Bizda bayramlaştırıcılar az mashinadagi yaxshi o'yinchilar o'sib kelsa. Eng qit'a chaluvchi nominatsiyasi bilan Fayaz Yuli Ahmad. Ahmaddan Ahmad. Ahmad gelip komandandan birga kelib qolsin. Fayaz Yuli Ahmad hozir uchurda Qirg'izistonning yoshlar quramida o'ynab chiqqan o'yinchi. Atas bochaqamizda. Salom alaykum Bishkek komandasining chavuvchisi. Eng muhta to'smochi nominatsiyasi bilan Xamariddin o'g'li Daniyar. Qirg'izistondagi bir muhta o'yinchisi. Daniyar borsangiz? O'ynagan. Giyinib turib shu yerda ekan. Turnirda muhta o'yinchisi deb Maratuli Salmarbek Silanat. Sasha. Akçalar silib jana diplom. Ulug' Jangish 80-yillarda uyushtirilgan turnirda Satolda baygasi uchun 4-darajadagi diplom Loytala Elokmati finalda muhto'yinlar o'zib yarim finalgacha yeta kelgan komanda. Mitchell Satolda baygasi 3-darajadagi diplom 3-o'rin Qarag'ochxon Elokmati. Endi Elokmat murda bo'yicha ataladi. Shunga turasizlar. Kupasın. 20 ming akçalar silib jana diplom medaldan. Satolda baygasi finalgacha yetib kelib muhto'yin ko'rsatdi. Qirg'iz komandasi. 2-darajadagi diplom 30 ming so'm akçalar silib. Muha komandan oldiga chiqdimmi? Satolda baygasi Ulug' Jangishning 80-yilligina qarata uyushtirilgan Ayolotmetlar turnirida Bijarim Chalmayeva
40 bin so'm akçaga sığınıp diplom medallar. Kuybek. 40 bin so'm. Kırk bin so'm akçaga sığınıp. O'sha yerga turla Janto. Turla tartib qo'yamiz hozir. Жақсылап turibdimiz hozir. Suratga tortib qo'ysalar. Tartam hozir. 1-2. Bo'ldi. Kubokni olmaysan? Sizlar jana futbolda olib bunday yerga cheyin ko'tarasizlar. Rahmat, ham ketmay turingizlar, bu yerda dag'i söz söyleyiciler var bolçu. Kim? Rahmat aleyküm dostlar. Söz alamız deb atalım. Hurmat tuğanlar mı? Bu yıl koyulmuşul. Bizden satı aldığının baldары, ırpaqları, nevreleri uyuşturup bugün 15'in başında Matele өзі тұрап, ошон үчүн достору чемпион болгон командаға, анан чалма курама командасына деп 10 миң сом ата аткан экен, ошону тапшырып койсун, 10 миң сом болчап коюңуздар. Силерге 92-лердин атынан 10 миң. Анабыз бүгүнкү келиңиз, макамага келиңиz. Bakın az siz batayarız biz buna toylarına sözsüzler akında batayarız. Hürmet tuğanlar, erteden beri bugünkü bizden ayıldı Mayram şanға bölüp bardық sporттың түрлерін түтіп атып берген, алыс жақындан келген Қарауылжар районының бардық айрекотты рас білдіреміз. Кейінгі жылғыда күтеміз, сонда ойын үзіп өте берсін. Анда месе uyuşturucuların атынан Бақайқа барғарға расын бұтырып қосын, анан бата береміз, келіңіз. Урматтуу волейбол сүйүүчүлөр, спорт сүйүүчүлөр, куш келипсиздер. Кудай кааласа, мына жылда ушул жерде 9 майда сөз бергенбиз. 9 майды үмүт кылып эле постоянно ушул жерге келе бериңиздер. Сурабайла. Бүгүнкү оюн жакшы өттү дейбиз. Кичине жамгыр жаап коюп, футбол Карабулжага кетип калды. Анча-мынча талаш, тартыштар болду, жеңил болуш керек мына спортточо. Ошого бардык спортту сүйгөн адамдар бул спортто бул жерде жаңжал кылбаш керек. Менин оюмда жакшы эле өттү. Баарыңыздарга чоң рахмат келип бергениңиздерге. Быйылкы 9 май улуу жеңиштин 80 жылдыгына карата баарыңыздардын майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Баарыңыздар аман болуңуздар. Баарыңыздарга чын ден соолук, алыстан келгендер эсен аман жакшы жетип алыңыздар. Рахмат сиздерге. Rahmat. Emese ошол жерге жер жүзүндө тынчтык болсун деп бүгүнкү жаппы эмгектер ортосунда бизден ардагер оюнчу, көп жылдар бою жаштарды тарбиялаган мугалим болуп, устат болуп кезектин аразы бата өтпөсүн алаканча айтабыз. Так, урматтуу волейболисттер, же болбосо спортту сүйүүчүлөр. Ne demekpiz? En birinci biz ушул oyunda uyuşturup berip atkан сатып алды авамын уртактары аман болсун, тынч болсун. Андан кийин ушу мен айтат элем, бүгүн мына 2 зал батпай турду. Канча пут кирсе, ушулардын үйүнө ошончо пут кирсин. Өмүрүң uzun болсун. Ушундай тийликтерди дагы uyuşturup Ол бір 10 жыл, 20 жыл, 100 жылда uyuşturmaya özler айтылды, uyuşturup беребиз деп. Кандай гана соны, мына спортту мен биз деле 20-30 жыл ушу топтун аркасынан жүрдүк. Бирок деңгээль өтө кызыгуудагы жакшы, ойноо деңгээли совсем жогорку деңгээлде. Мисалы, дүйнөлүк оюнда деле ушундайларын айтпайын. Ömürlerine merete versin. Barınlara Kuday Teala'mıza abelçin dençoğluk versin. Sporttuk suyguna, sportluğun tarıkta memleketten bile.
ошондо ден соолугуңар чың болот, өмүрүңөр узун болот. Ошо топту кубалай берсеңер баардыгы жакшы болот. Анан мына сатылган балдары силерге 1000 мәртебе ыраазыбыз. Мына залды куруп бердиңер, кандай сонун болду. Şu dağga aytat elem, şu ömürler uzun, den soğluğunlar çın bolsun. Kuday Teala'man kanday tilek kısanlar tileğinlerdi Kuday Teala'nın kavulu kılsın. Amin. Allah. Hurmatly tuğanlar, эми мына ушул спорт топтун уюштуруучулар болбосо, адистер болбосо, калыстар болсо бүгүн оюндар негизи эле жакшы өтүп, ошонсу да бүгүн мындай аксакал болгонуна карабы